Okay, I would like to call the Mayor of Balangkayan, Eastern Samar. We have Mayor Edith Ann Contado. And of course, her partner would be the SB member of Porlos Eastern Samar. We have Honorable Hyacinth Go. Ladies and gentlemen, okay, music please for Mayor Edith Ann Contado and Honorable Hyacinth Go. Magtatanong ng Swiss kawayan, ako laban ito'y panatay-tayan. Once again, Mayor Edith Ann Contado and Honorable Hyacinth Go. Awan ay batasan, kanita'y higdaan, dinlakat-lakatan. Kay pirmilako ang namumurangtan, yan ang inhipik ko'y akong naging Alahala na, alahala na sayaw pa. Itsa-itsa ihangkala, pasiganahan at duha. Kapanindihan sige na, arisyuhan ipadayon na. Ay mamumuli pag kita hinibuwasin aga. Alahala na sayaw pa. Itsa-itsa ihangkala, pasiganahan at duha. Kapanindihan sige na, arisyuhan ipadayon na. Ay mamumuli pag kita hinibuwasin aga. Di malupalagyo, mahal magpaligya, adugon chicharo, upod ang mantika, pinapatisan pa. Hanutan nga tarong, imanong palabyo, mahal lagi hapon. Hanutan nga tarong, imanong palabyo, dito makuhaungin ikapito. Asya daw nga mahal, hatun iya presyo, iya pagin sakay, tulong ka maluto. Alahala na sayaw ka, itsa-itsa ihangkala, asiganahan at duha. Kapanindihan sige na, arisyuhan ipadayon na. Ay mamumuli pa kita hinibuwasin aga. Daw na susunog, sinsinhan langit, di hakalaunan, ginadalangin, panginhaunhan, may nagkaingin na madlus, uyuginin hangin. Init mga balon mula yan handagan, init pagkalaunan, nagmamalatbagan. At kapinaduluman tubig maranggat, ay nakakaliaw mga tumaragan. If you ever go far away, This is Porlos Town Fiesta 2023, Porlos Eastern Samar. Waray TV, subscribe. In every afternoon at 5 o'clock, namimitada, ay naghihintulad, ay nagkakot tuma. Alahala na sayaw pa, itsa-itsa ihangkala, pasiganahan at duha. Kapanindihan sige na, arisyuhan ipadayon na. Kay mahuli pa kita hinibuwasin aga. Alahala na sayaw pa, itsa-itsa ihangkala, pasiganahan at duha. Kapanindihan sige na, arisyuhan ipadayon na. Kay mahuli pa kita hinibuwasin aga.
Once again, round of applause please to Mayor Edith Ann Contado, Mayor of Balagayan Eastern Samar, when SB member of Iborlos Eastern Samar is none other than Honorable Hyacinth Go. Thank you very much.